Yes, ni video mutangiye muri kubona, ni video yatambaje cyangwa yazengurutse ku mbuga nkoranyambaga ahenshi cyane cyane kuri social media zigiye zitandukanye. Ni ASM23 ubwo yerekanaga bimwe mu bikoresho bamaze kugeraho, dore ko harimo na radar. Bamwe babonye ino video ntibasobanukirwa icyo bashatse kwerekana, abandi baravuga ati se bashatse kwerekana uburyo umujyi umeze, abandi babona imodoka ariko ntibanasobanukirwa n'ikintu mutangiye mubona gihagaze, ariko yo ni radari. ASM23 ni umutwe w'inyeshyamba ubu umaze umwaka n'igice ugenzura umujyi ukomeye nka Goma ndetse n'umujyi ukomeye nka Bukavu n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Mu minsi ishize barwanye intambara itoroshye muri Minembwe, bakuramo bamwe mu basirikare ba FARDC twirwaneho, nibo bakoze icyo gikorwa. ASM23 yatangiye gukurirwa ingofero mu gihe yafatwaga Goma, mu mbabarire, ifata Bukavu, iza no gufata Uvira. Bamwe batangira kuvuga bati bariya si ASM23 ahubwo ni ingabo z'u Rwanda RDF. Hanyuma rero ASM23 iza gukuraho urwo rujijo, genda yiyuka gake na gake, ishyiraho igipolisi kiyubashye kigezweho, ishyiraho n'ibindi ibigiye bitandukanye, ubuyobozi bw'ibanze, ariko na n'ubu abenshi bakigumya kuvuga ko ari u Rwanda atari ASM23. Hanyuma rero sayo makuru gusa tugiye kuba twibandaho, ariko tugiye kuba tugaruka ku uyu mutwe wa ASM23 ndetse tugaruke no ku mutwe wa Red Tabara. Red Tabara ni umutwe ubundi wavutse mu bihe bishize, usa nkaho urwanya leta y'u Burundi, hanyuma rero usa nkaho nawo uhungiye muri Kongo. Bivuze ko muri Kongo hari abarundi barwanya leta cyangwa se barwanya ASM23, hanyuma hakaba n'abarundi bitwa Red Tabara bari kurwanya leta yabo Burundi. Ubu ngubu aho intambara igeze muri Kongo iri gufata indi ntera, dore ko ubu ASM23 bageze ku rwego rwo kuba bagura amadrone y'intambara, bakagura amaradari akomeye nk'aya ngaya mutangiye mubona. Ubu ngubu bari gukomanga Baraka n'agace gaherereye ubundi kuri Tanganyika, kandi ingabo z'u Burundi ziherereye mwako gace. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bakavuga bati ntago twemera kurwana. Zimwe mu mpamvu batanga bavuga yuko ubundi aho ngaho Baraka na Karemi ariho hegereye igice cy'u Burundi, bakavuga bati kandi nibaramuka ASM23 ije ikarasa Baraka, igafata Baraka, ntago bizakunda ko tubonaho duhungira, uretse kujya mu mazi nabwo tudafite ubwato buzaduhungisha ngo byibura duce muri Tanzania dusubira mu Burundi. Nako byagenze muri Uvira, ubwo Uvira yafatwaga byabaye ngombwa ko biyubika mu mazi, bagafata y'ubwato, abazi koga abakoga bagasubira mu Burundi. Bityo rero abazi ibyabaye muri Uvira naho Baraka bakavuga bati ntago dushobora kurwana nimba tudahabwa ibikoresho bihagije kugira ngo in case cyangwa se igihe twaba turushijwe tube twahunga duciye y'amazi, ariko nta bundi ibuhungiro bwaboneka mwako gace. Hanyuma kandi mu yandi makuru tugiye kuba tugaruka ku makuru y'uburyo ASM23 yaba noneho ngo yatangaje yuko ishobora kujya mu biganiro, ariko kuri kondisiyo bagiye batanga. Ese koko ubundi iyi ntambara yatangiye izarangira gute? Bamwe mu basesenguzi bavuga yuko iyi ntambara izarangiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bakavuga yuko izarangizwa n'u Rwanda, dore ko abenshi bakunze kubyegeka ku Rwanda, abandi ariko nanone bakunze kubyegeka ku Burundi, bakavuga yuko iyi ntambara ariyo u Burundi, mu gihe ubundi bwaba bufashe icyemezo bwo gukuramo akabo karenge bagasubira mu Burundi, iyi ntambara ngo yahita ihagarara, dore ko igisirikare cy'u Burundi ngo aricyo kigerageza kurwana aho muri Kongo. Ingabo za FARDC ndetse babitwa ngo ni FDLR, dore ko ari umutwe wakoze jenoside mu Rwanda ukirukira muri Kongo, hanyuma Kisekedi akayuha ikaze
aba rero ngo iyo intambara itangiye abenshi bahita bakuramo akabo karenge bakiyirukira, bityo rero abenshi bakavuga yuko iyi ntambara ishobora kurangira abarundi bakuyemo akabo karenge. Iyi ni Munara TV, ukunze ibyo dukora ukande subscribe hanyuma ufungure n'inzogera, n'amakuru menshi kandi yizewe nzajya nguha gatanu ku kandi. Reka ngaruke mu masegonda make. Subscribe to my YouTube channel on Munara TV and stay tuned and tap on that notification and stay tuned on Munara TV. Ntiwibagirwe no gufungura n'akazogera. Stay tuned on Munara TV and subscribe. Reka nongere nguhe ikaze wowe wahisemo kubana natwe no kuri Munara TV n'amakuru menshi yizewe nguha umusikundi kandi gatanu kuri gatanu. Nongera kugushishikariza nimba utarakora subscribe gukanda subscribe hanyuma ugafungura n'inzogera no kuri Munara TV, n'amakuru menshi nzajya nkugezaho, dore ko iyo ufunguye iyo nzogera bituma ubona amakuru mu bambere. Hanyuma kandi nongera gushimira wowe wakoze subscribe hano kuri Munara TV. Uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'umugabo cyane. Munyemerere mere y'amakuru yacu ku cyiswe Red Itabara. Mu minsi ishize hagaragaye ibinyamakuru byinshi ndetse na social media zigiye zitandukanye zagiye zanduka iyi nkuru ku ma Facebook, kuri Instagram ndetse no kuri YouTube ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Hagiye hagaragara ifoto y'umwana w'umukobwa, navuga ko ari umwana kuko abenshi bamugaragaza nk'aho akiri muto, ariko n'umukobwa ukuze usa nkaho rwose afite igikuriro gihagije. Hanyuma rero uyu nguyu yavuye mu Burundi ahunze, hanyuma ahunga igihugu cye avuga yuko kitari kirimo umutekano, ahungira mu Rwanda ngo mu gihe gitoya yerekeza iya Canada. Ubu rero akaba yafashe icyemezo ngo cyo kuza gutabara igihugu cye, dore ko avuga ko kigeze aharindemuka. Hagaragaye ifoto ye afite imbunda, ku ruhande rwe hari imbunda, afite n'imbunda ntoya zizwi ku izina rya pistoli mu ntoki, ndetse yambaye n'impuzankano za gisirikare ariko hatagaragara ngo n'izikihe igihugu exactly. Hanyuma rero abenshi mu Barundi bavuze yuko uyu nguyu aje kwiyahura, dore ko ngo nta na rimwe igihugu cyabo kizigera giterwa. Ariko nanone bamwe mu basesenguzi bo mu Burundi bakavuga yuko igihe cyaba kigeze ngo Uburundi bubohorwe, dore ko ngo Uburundi busa nkaho ububoshye. Kuva mu mwaka w'2004 igihugu cy'u Burundi nta gitoro, nta terambere, ndetse yewe kuva ngo uyu President Ndayishimiye Evariste yajya ku butegetsi wavuga yuko nta kintu cy'ingenzi yakoze, ahubwo ngo harimo amoko gusa macakubiri. Hanyuma kandi abandi bakavuga yuko ngo atakabaye aza ku rugamba, dore ko ngo mama we ari umwigisha cyangwa se umwarimu muri kaminuza yo mu Burundi, kandi ngo ari umuntu utanga speech zigiye zitandukanye harimo no gukunda igihugu. Bamwe mu Barundi bati ese byaba ari ukubyara nabi, bya bindi byitwa, dore ko ngo kubyara ikiboze bikarangira ikirigase. Bamwe mu Barundi kandi bakavuga yuko ngo uyu mukobwa afite ubushobozi no gutera morale aba biswe Red Itabara, akaba ari umutwe w'inyishyamba wishyize hamwe ngo bashobora gutera Uburundi. Ariko nanone bamwe mu basesenguzi bakavuga yuko ibi bishoboka cyane ubwo ASM23 yaba yafashe Ovira, igafata Baraka ndetse n'utundi duce turi ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Bishoboka ko ngo bashobora kubaha inzira bagahita batera Uburundi, ndetse ko ngo na support bashobora kuyibaha. Bamwe mu basesenguzi bakurikiranira hafi y'intambara ya Kongo kandi bakavuga yuko ngo haba hari amakuru avuga ko haba hari Abarundi barwana muri AFC M23. Ese koko ubundi intambara ni y'Abarundi, ni y'Abanyarwanda, ni y'Abakongomani, ni y'abantu ki? Dore ko abenshi bagaruka ku Rwanda, dore ko ubu ngubu n'u Burundi rero butangiye kuzamo, vuga ko hari Abarundi bari kurwana muri ASM23 kugira ngo babafashe nabo bazahite bagiye kubohora igihugu cyabo.
Hanyuma munyemerere nsoreze ku iyi nkuru yo twatangiye tubona AS/M23 itangiye kugura ibikoresho nakwita ko bifite bitunze iby'igihugu. Iyi ni AS/M23 igifatwa nk'umutwe w'inyeshyamba ku rwego mpuzamahanga, ariko nanone bamwe mu mboni zabo bakavuga bati ntago iyi ngiyi turi kubona rwose ari AS/M23 nk'umutwe w'inyeshyamba, ahubwo iyi ngiyi ni AS/M23 yamaze gushinga leta yayo, dore ko kugira radari n'igihugu harimo ibihugu biba bidafite na radari. Amakuru menshi nzajya nguwa 5 kuri 5 we ntujye kure, reka ngaruke mu masegonda make, ariko mbere yuko ngenda reka mbanze nkubwire ku inkuru itugezeho none. Murabizi ko nari nabagejeho inkuru mu minsi ishize mbabwira ku rupfu rw'umukoloneli cyangwa se umujenerali ukomeye wo muri umujenerali ukomeye wo muri FARDC. Ubu rero amakuru akaba yamaze kuba impamo, nguyu akaba byamaze kugaragara ko kuko yitabye Imana. Ni inkuru nza kubacukumbura yose nkayibagezaho, dore ko ubu ngubu ariyo makuru nkibona kuri telefone nonaha. Bagenzi banjye baherereye mu bice bya Kongo b'abanyamakuru bamaze kumpa ayo makuru, bamaze kutubwira yuko uwo mukoloneli uwo mujenerali mubabarire yitabye Imana. Hanyuma ndaza kuba mbagezaho inkuru ye yose uko yakabaye, icyamwishe ndetse n'uburyo byagenze kugira ngo yitabe Imana. Naho umutwe watwirwaneho ikaba uri gutangaza yuko muri Minembwe hari amahoro ameze neza, bahamagarira abaturage baherereye muri Uganda no mu Rwanda gutaha, dore ko hari impunzi nyinshi z'abakongomani bazwi ku bwoko bw'abanyamurenge baherereye mu Rwanda, abandi bakaba baherereye no muri Uganda. Bityo twirwaneho rero ikaba yatangiye kubahamagarira gutaha, babwira yuko aha muri Kongo cyane cyane muri Minembwe hari amahoro, inka zitekanye ziri kurisha, dore ko hari na video yerekana bari mu masoko bari guhaha bimeze neza. Ariko nanone AS/M23 ikaba igifite ngo urundi rugendo, dore ko ubu bwabo bivugira ko bagomba kurwana mpaka n'Kinshasa. Ese koko Tshisekedi cyangwa se perezida wa Kongo azemera ko igihugu cye gifatwa gutyo? Ese koko azemera ko bongera kuyobora